Ko marasan to keluarga si ayate may to paringi ita to matuan ta. Lana peligi mo to umban na tulatala. Karudusan sa ngayo kate bisa tino laki bisa tino bayi. Umban na tula kabarakan. Umban na tula parebe dari pasangan to. Daw pido gimana ke anu tadi kuma Naya na lang sa nako. Yo. Lana ko lagi majelis gereja na talan pasambayangan. Tamang kamasambayang to ta may panakolong sa ngato. Tamanin dulu itekken pero nina to na si Patimo keluarga si to paringi si Ambe kumoya mo to laipanyan dito tinoya to. Iyan naman ka to tama ni kite banua tapo penulusaw ite Ambe apalayan ka ialamay laipan de modelan rumah tamu. Susiwasa jadi gua bantu todolo di Palo Sumbung na diang karo kosani. Jadi ladiang ka iyo rumah tamu dako. Nayan na to rongero mo to. Labi tali libu to di Badongi. Dakpa di Badongi ke tak pina digir kita pina di balam eh. Sama to makula to di Badong ke di Badongi dolo kita pina digir. Si taruh na duka to ke inde mi lan ruang tamu tak duka nama tumpa umpati na ko umpati si taruna duka to kita tu manarang-narang nasya mak lambuk ke bisai iyan na mangka yang kalamai ko lama lambuk ko bisa tu ke torong no melo bilan indete ruang tamu na mangka to dako ko mapesua mo temai tomatuan talang tondong to paringnya si Ambe si keluarga na ditinggoro tu patuan jadi mbaya mo tu kiparampul ako kita tangala dito kaya debatun nalo tomang kami tung kami tu tinong lamate dete patama mi may oh iya indo lo luboko tabe ta Mau dipotong kira mau alay te pengkarangan mati Bertus Ako di ko berkuan deh. Mana ya? Tak ada. Ambil kita dia dong musuh anu. Oh ditinggor itu dong. PDTR. Wih. Play dulu dong. Alas sekasat. ya indah minta maaf ngapa pakan kalau si bisa Oke, 1, 2, pisah pen 2 pen. Ya, pisah pen 2 pen, talun. Palati. Pisah pen 2 pen, talun. Ya, oke. Mantap mo. Ya, ya. Cium, cium. Ya.
Nasang itu to kene mimandapin de tumai to terong Oke, Indralim. di pulau-pulau ton tamadok ko. Ini mantap minum kopi. Ya betul, siang ini mantap minum kopi. Lata pertama mo. Terutama dako tu lana bundun na doke tolami ara parete lata ala tu laka kampai kutire tapadeng bulan sekalu sa tapadeng bulan. Ada minimal 12 ekor kerbau karena ini 5 hari. Kalau di Toraja namanya apa 5 ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya 12 ya. Langsung ini terong. Ya, terongnya sudah menuju ke pelataran duka cita. Ya, sudah ke terong. Iya. Silakan terong. Pukul nak, pukul. Pukul nak, pukul. Dan siapa? Woi, pertama biar tulan dan nomor nih. Sudah apel aku nak. Sudah apel aku nak. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rupiah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, banyak. Nah, mungkin masih ada yang belum masuk. Ya. Silakan berkata dong. Silakan berkata plaza yang tuh. Oke lah, kita turun dulu.
Ada todi. Ya, jadi minimal 1 ekor tidong tanda. Ini todi, ini tidong tanda. Scanner ke plaza? Iya. Sikana. Besar kasih patenda oke. Baru harga tahu? Keluarga. Apa relante? Si manis, telan tuh si manis. Iya. Si manis yang matampahi. Ya, ya. Ya. Ya, betul. Ya. Manis. Apa nanti? Oke, baru harga. Rambau. Mana mau jadi begitu ya? Nak mau jadi begitu ya? Satu. Tapi alam mo ka koran dolo sinuki tomang kambi to melomi deset tu na ki tu acara ta tomang kambi la di rondo dan pulang mo la di tete malawanga mo inde ada nama karudusan loto temo Padolo dia mai toki kuat tabi olona te mai lindo na bulan barrena allo mintu pe kapuanga masolanasan tabi olona tong kambi dan dana sangka mintu to parenge masolanasan tabi olona te mai to namberan to nindoran ni te mai rupa kombongan sallo makalimakna pandita solamintu majelisna tabe olona torron tomak parenta tabe kita mintu masolanasan dari pekatabe tontong di bayanan gori-gori galang pesiman rakdan kipaorong petimba bulawan lako batang di kaleta masolanasan kita ma diorenna tuto temo kakak ki batang di kaleta usapa ki tondon to batangta kumotang kita pa buka kasalena indiana tang kita pa balindi kaluana belanna nene mangan nasangka torol lentiran paniguan ampunna ada kapoenan nabisara tonto lata kasiri datu rak dan lata katangka ampulembang ia popoleto mangilala patalambi mangisam patakinalay kumua mangilaki mula tahu mangisangki tumbotolino mula tahu nolairan dilangi umpolambanan dendak to palulungan mangilaki nenek tadilino mangisangki nenek buen manik mangilaki lo banua puan mangisangki dan lipu salimbano parang limarinding pesio aluk sanda pituna
Mangilala piki buang tamboro langi, mangisan piki buang sandabili. Mangilala kilan banua ditoke, mangisan kilan tondok liangin ni tongkonang kandora. Tobesio alu sanda saratu. Mangilala piki datun nasangalla, mangisan piki buang palodang. Mangilala piki lan tongkonan layu, mangisan piki lan nesungan pak kalandoan tongkonan layu Kairo. Mangilala piki tulak tangga matotona pada disangalla lan nalili tongkonan napa. Mangilala piki buang tomasa mangisam piki patola muane. Mangilala lan dibuntu tongko. Mangilala piki buang tunde mangisam piki datu muane. Mangilala piki lan tongkonan sitaruna kikua na mangilala mora puang manu mangisa mora puang parara mangilala lan tongkonan suaya mangilala pigi pa palumbangan mangisam pigi pa palukulukuan mangilala pigi lan tongkonan solo mangilala pigi puang tongandang mangisam pigi puang salembangna mangilala pigi puang indok sandalopak mangisam pigi puang paramba mangilala pigi mintu nenek si kambi kaparingesan lantai padang di Sarapu kisipa komi kitarate komi kiangga komi nolai tekatua apa mitanda itu kamu nenek kipo nenek misan to kamu todolo kipo todolo kumualen to tanah moto aluku medio mai batang di kale kilo dang susu kupe umam mo sangka medio mai tondon to batangki makamba mo kanumpo aluk kaluku na puang Yesu aluk kasaranian tak morasenga na tak moralaen na kipa palidan ni kipa patuarai kamu to titanan talu kamu to tirindu batu patoko puang matua puang Yesu puang pena masallo kamu buntu batungki kamu tanete matotoki kamu randanan mandaki kamu benteng tang tiye baki kamu sanderan matotoki ya mo pole bandang siran na ya mo pandan numbal lawan na dolo lagi pateng kain dia dak nama karudusan tabe misa diomai majelis gereja nanta ki dololan pas sambayangan Beda kami alamo kita masalah sang situ kalau koranta tamane umpaten kete lingkana ada mak karudusan mai komita pelaku pak tunduan langan puang ama tua ta masambayang o puang ama tua lan kadatuan suruga tu puang tontong kisabu ambe lan sanganna puang ki Yesus Kristus lante matang Allah to temo te o puang matua rampokan ni mentingara jo olo malabi mi belan namui kilan kamasusan o puang matua belan namang kamu mi kabe ampang lame tanga-tangana kombongan tanga-tangana tondok te ki potong-motonna nah tote mote opong matua lagi paling kate ada mak karudusan apa tontong kan ni masambayang mati olo malabi mi kumo kamu tula tontong umpas sakit yang memintu na tomatuangki tulong pana ata ite sara mulai jomai tomina to parenge siambe lante tondok tontong kumi umben ni kakinan opuang matua siya kamatarusan di koden nau po aneate ada mak karudusan mak adin di pana ata situ lalampa poreami
Sainang mangkaduka munapokada to mina upuang matua kumua. Ia tiada inang kipeng garonto lan sanganna puang ki Yesus Kristus. Lato te matua upuang matua lan tiada makarudusan. Dente burarangka na anak ampuna te tumate. Tumangka munasibatui to parenge ambe tondok sia mintu to maraku. Tula dipatapai basi mataran. Dorje matu opo matua mangan dokan mati kalemi. Umo kamu tula tontong omben ni kamu totoran. Somben ni kamu sakian. Sela tontong mi pasitoyangan tu mintu una bala sia kasanggangan. Di kode na opo-opo matua niate sara malingka si turu lalan pak porean mi. Tontong bangki pangandoan ke pasambayangan mati olo malabi mi. Tumintu tarak bulan na te tumatuangki. Tumarasan pa ungkarang itu pengkarangan tumang kami patagiran dilaku kali nama solanasangi. Tontong kami pasake opua matua. Jala tontong kami beli kamasakian lamintu sebab akapuan. Boleh napa ada mintu na tua apa tunangkarang tumang kami pabengan kali na solanasan. Mak di laung pahutu buah malapu. Tontong pagi mengkaulah mati olo malagi ini. Opuang matualan karena Tuhan seruga. Disorongan mati olo malagi ini dibentuk na desara tu lagi panak tak nanti anu demo. Dari makan masambayang, mitontong upakari itu salah budangki. Lansangan Yesus Kristus, ia mau puang sia juru salamaki. Amin. Tapi kita menua. Ya, jomai kita masalah nasang tabua sampah paraya. Laku tomatuan tan nanti nanti pasanayan. Latih kaki salawiran laka kumbayaki salente pelalan. Limpong tidong mak bulu ada tasik karambau mak songgo bisara. Tidong mayo tanda karambau tangalak palisunda. Inde tedongo ya mulolorang ka na anak nada diam sola ampuna inde ambe. Ya mo tak bitarunona mintu pak rapuan mas sola nasan. Tu napo tanda mali napo toding kaboro. Lako inde ambe lako inde nene tumangka umpakaboro komi mas sola nasan. Apa susi mo tingkana ada. Langampa lagi borong-borongan ni rek kepalaki tandung-tandungan ni langan lagi pasi inan itu iya te kidulu teken kitu rodoke lagi tanda lagi toding bendadi karudusan lama te piallo ya mau bunga dan tinggoro batu iya teki dulu teken kitu rodoke sabak iya te di kuah karudusan sangayoka ladi toding duka ladi tanda kumalamenda di karudusan la ditina bamba kolongna teallo inde kidullu tekken kitu rodoke la ditodingi mendadi tulak kebalaakan layu naduku nadako tokedako la katanan nakaparingesan katanan na parangka katanan na tibang belotedong katanan na bombongan katanan na tombi katanan na doke katanan na tome balakan inde kidulu teken kitu rodoke kada situru kumuana ulang mo kada turu misabunganna iya te kenalambi atun nama tombi dako
ladi popak dodomawa, ladi popak kulambu masura, ladi palilingi bontong dia tok balakan layu, ladi gente mendadi parepe. Kutole payate kidulu ya melatala parepe dakoto. Jadi lah kalau kita solana saya tu tedong apa mangka mau di dulu tak mana bisa ditukar itu. Jadi Mbak Yesus si moto lah kalau kita solana sang. Nah la tontong palante patuan. Tabe kita keluarga to mangura sia tondok tatama mote banua. Giri kidolo popen nulusoi mimanen nang kailamay.